ngamagama lokuthiwa kuyosizwa amavukana sizwa amavukana akho mavukana yosizwa lapha kofike kufunela abo 10 rand each person 10 rand 20 30 bebani mali mali ozoyifaka ebese bane target abayibekile yale yamali bathe uma le mali siyeqa ko 30 sifuna kuya ko 40 isithi ko 30 40 bazobe bese bethini bona ebese bebuya bezothi kini yazi imali ayifuni ukuhlangana imali esigcine siba nayo incane kakhulu mhlawumbe sigcine siba no 20,000 so vele awukho umcimbi ongahleleka ngo 20,000 bese ithini impendulo zabantu abafaka u10 rand ayisalo suyeka mvela sevele ungabusayileka ngeke ungibuyisele u10 rand ibona buqola abafasile ke loba bazobenza kini bazonifakisa u10 rand ebese masifike kule target yabo kodwa into engiyizwile bathe at least mingafika ku 30,000 bazobe sebeyabuya bezothi kini akuhlangani nizothi nikoleka labo 10 rand ebese gijima ekhipha ipost ekhipha idate ethi umcimbi ungobani bani June uma izihambi insuku bese ebuye ezothi bafowethu yazi kuze kube manje umcimbi ungomhla ka15 namhlanje umhla ka30 ngiyakalekisa sele ezo 15 so imali senawo 20,000 so lento izosishaya bafowethu vele bese bethi abantu hayi vele ukhululeke mvelaso ngeke vele ungibuyisele 10 rand bazoniqola u10 rand ngenhloso bahlale phansi babadweba ngifuna ukuthi khona ibluation efuna ukuyoyifaka lifake ngokwe risk yalo le nto kasiqiniseko uyiplane nabangani bakhe angifuni ukuba expose ngoba ngihlangene nabo abangani bakhe angifuni ukuba expose bona ngoba angihlangene nabo ngihlangene nobani ngihlangene nalo engathi ngifuna imali yami kuPapa G wahambe exambukela indaba angazazi mina at least ngangaqoli umuntu mina ngangifuna imali yami vele ngiya